un instrument essentiel, un levier essentiel de financement au service des projets structurants de l'intégration sahélienne et de la souveraineté économique des 3 États. On voit donc les 3 chefs d'État qui font mouvement vers ce ruban symbolique qu'ils vont couper en signe d'ouverture de cette banque BK. Voilà, yaya ninye somadatile nye awa yoromi nye warso ye namba kumana kabi kunungo no ikado ka fo BCID anya fongo sefa wari miliyari keme duru ode dambe ni so ingono a miliyari keme duru dabo kunye ni jamana saba de ka wuli ka jo sabatili ye yiriwa bara hukumu konnana jamana saba mi ndi nyam bela jire faranywa anga chane ma million biulon flanye o ma million biulon flan oluka wala tike nafolo de benen korona na nyinema ya kono ka se ka jamana yiriwa ministre mi be anyere ka soroni musaka ukuna ni uye aluseni sanunye ale baka ka nyefodi ke uye dailele ko wala mi mbe ni no ni sebenu be o ka kuna fonu bere jele di ka foni warso yin dailela ni ndoma sinaina ni njamana kundiki sabafe opana bi blawnya sa wa akunya to kakanka nyina bo so munu korona na ningata olu yira ninye tonzigi yoro ye amanye ma ofe banki kunyina bolaw akotigi ba ni uye a directeur général ye ale ni abarake nyon ministre baka ka kuna fonu di umo ukunu bela jire ketoko ka ajamana kundigi sabab bela jire photo davale vlene koy wa ni bela jire de photo ye ni directeur général ka bureau de corona ye opana ubole ko safe ubi jigi dugumo kana dugumana fana yoro laje ni ujigi ndo de so labe na kamo de labane de do akamo ka sabuke navoloko konna angana sirimana ni nya yero tai ani ma jete ni nye andi tan mushie ma shible anyero ka navolo bambulo ya ama yero ka yiriwa baraw ni anga nyata baraw keni aye awai kado ka fo wa ni mami nana na mana ka benfola odo na ma benfola era alaka jo sirabi koro ima ama. D'accord. Okay. Quelques mots en moré et en Hausa. Élisée Cabré. Yasida yaya konate ti walar san dagit sulun sugudwa eni ameti ayasa temsa taba nanamse absenti pak radio ne télévision sanangis ayasa kibaya kun yele obtiengamenti pakke banque ya ayasa banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES ya banque sans vigili ti ya bankang mosam nankot ayasa temsa ligdi to toron tum projet lamba boud to tori rendi ligdi mawa na sadambonti capital la bankanga sans intérêt ayika sefa milliard kobusnu banka singra tuma banka be malitenga pokonkane bamako ya banka sa ya tondo sormeng banke banks ya ton meng rende na sarawa kibel pabibeni ren san singmosa ligninga sanandi kantel ayesa temsa zang fa projet lamba anyerwenge atume vigle kwenge ya bomba sa nanyi ayesa banke renda ya sormenga akikatini mimeti na sadamba hala kotondo ligdi yab kongwabra labti solitoro ondi kap son kongwabra santazin se yibisan dolan yid renda balab sampenge pengda mengu ni tuble bahne yondo renda singmo sanwa tonno sod banke tonno sod menga ya na bwanga ne kai amanda handat ne la apana yene yoko zugutina yene songo zugu na yilon ton tumeti temsa ton pamiyere hampalenda pinda handa latme bum hintarpanga wala tius to nord santarpanga temsa pogare atile tina sadamba konton ligdi lable kontonda nepsna wan to titon le bondik ligdi kanga yaworba ti fale le bon le nasa tenga ti sambe on le ketembe netondo la sing mo sanwat na so gat menga yaya konate venak fasi ya bunsin ya bonsongo Krabeka antete na usakana nge amati ma usaka fe jona mi ka do spande la Ibrahim ale fanaka abenneke mo. Merci beaucoup. Wannan muhimmancin rana ta yau talata 23 ga watan Disamba na shekara 2025 ita ce cewa aihuwar wata banki babban banki ta kasashen IS wanda tana zamna a gindinta babu wani
zai zo ya sa katsalanda cikin abin da kasashen suke so. Deja tun da yanzu abin da zai ta fara aiki da shi shine miliyar 500 na kuɗi shine za ta fara aiki da shi. Me za a yi da wannan kuɗaɗe? Duka abin da shahi proje na cigaban ƙasa na wannan ƙasashen namu su ne wanga banki za ta kula da su, kuma ta kiyaye wannan ayyukan a kai su yadda ya kamata a aiwatar da su a cikin wannan ƙasashen, ba tare da an yi jiran wasu kudade ba wanda za ta so daga wancan banki can na kasashen turai. To wannan rana ita ce muhimmiyar rana wanda yake za ta kawo gudunmawa kwarai bisa 'yancin 'yan kasashen is, bisa abin da suke so, bisa cin kashin kansu wajen neman tattala arzikinsu, wajen neman yalwata al'ummarsu da cikin tsanaki ba da wani ba tsangwama. Shi ne nake so mutane a wanga ima cikin da kuka gani yanzu da suka kaɗan lokaci ya wuce, ita ce ƙasashen guda uku shugabannin sun zo. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré na ƙasar Burkina Faso, da le général d'armée na Assimi Goïta na ƙasar Mali, da le général d'armée Abdurrahman Chani, presidentin ƙasar Niger, su ne suka zo suka yanke kyallen da ya buɗa aikin wannan banki wanda za ta kawo yaƙi da talauci a wannan yanki na AES. Merci donc Elhadj Ousmane Ibrahim. On va revenir à présent sur l'arrivée hier au Mali.